Jangan kau tanggai akan lay Nagbat malok daw dahil kru play Lok triyong manya dyan na Liệt đà bày đà Rốt ở vây một liệt tâm Ở màu nằm cốt liệt đà bày đà Nghiền tê Xong bây tè plông ra sầu mai Đã dân hạt thông thê nhô Có cùng ai màu nằm cốt liệt đà bày đà Đã bỏ dường đài còn á Ri ai mà lúc ta thà Nghiên prây trật xa Trột chắc trật chung tai mùi trì Chẳng nay ai mà lúc liệt đà bày đà Miên mê tại buôn thế cốn Miên tại mê ta Chắc rồi na Mục tỷ ta nâng ục bày thả Vì hai cho mà lúc cho trật chắc trật chung Cầm ra côn Próc côn trây Cho mà lúc ra bóng liệt đà bày đà Cứ miên mê buôn là ai vậy ná Chẳng mê buôn đi hai Ta na cái côn cho chắc và đệ xăm thích Tầm bông này Bì thai, bày thai Mai nhua là hấp là hay Rất ở vây Một liệp tầm của bàn lời Mà đai chân co Mà đai trong hộp ở vây Cuộc bày chù hờ dân à Con nè mà đai Có lô cùng liên hộp thì xa đai Ri ai lô ở phúc bà rằm nè Tê là khơi mà đai chân Là hấp là hay nhòa tay nhòa chân Vì bạc đồng chất đôi anh lập liệt mà đài Có phòng prâm rốc Mà hộp à ha Đàm bay dọc bọc tư nhạc mặt đài Anh nhạc mặt đài Ban hộp vì sao ngành Công ai nhạc mặt đài Thật thầy Nhô là hát là hay Về lục hồi Còn trong chấp cho đệ sân thích Ban prâm thầy Prâm mũi thầy Mai trôn nè Tụi bày câu rư Con thét Lực nông phút Dằng mà có đòi Còn nhạc mặt đài Có áp trôn nè Lục trôn cầm rong tại bàn Prâm buôn khai đọc ngay Lúc đọc ngay cái hơi ta chlong tầm lề Vì bạc lần nè Tên lâu hơi Nhạc mặt đài chlong tầm lề Chư khăn Chư kray Chư krah Chư khăn nè Thiềm hồ chẳng khóc Sọc hồ chẳng đông Đôi này cầm rong tại bàn Trở sâu tôn thọc mớt Mà đại sư say chi va Trở va thuyên Trở va phát đăng Ở rộp cao Tại thuyền ở vầy cao tê Phiếp ban nơi sân ca tuần đề Về lục trở sâu tôn liêm lư con dung na Mà đại trên ôn na Mà đại sân khâm Lục đại trực tiếp tôn Của bay sư lực nông luôn Chẳng âm ba man Chư xa Nông luôn Lột bạch trà chư chắp chẳng ốc Lột sập bài chất Ban lưu tầm lây tôn dung nga nga phliêm Lột trầy ồn á Lột sập bài chắp áo con Do con mà đặt được nông trung Về lục hồi Nhà mà đài có bắt ca nơi hót Bắt ca thật thay Trầy ồ bàn trở sâu cồn rồi mơ Vì ai lột ơi phúc Càng na bà lưu tầm lây tôn dung nga Lục nơi thang trái Lục trầy ồn á Lục thăm từng vâng Một xua mạ vì cầu dương trâu rưu có srei Về lục hỏi Lục ở phúc Kèm nhà mặt đài Lục trầy ồn á Lục ở bát tục cầu vào nơi khăn luôn Chư xa dàng nà Lục rổ sai bạc ấp Lục trầy ồn rồng thư Bàn cầu một bầy bòn ngon một tì Về nô hỏi Lục ca thoa mũi Hai tha mê ta thoa Lục ảnh lật trở lại bọt nè Lục ca cho con cho tốt bọt một Con cho tốt lục hỏi đạt chương ra hòm Chẳng lục ở bọt chẳng nẹ mà đài Lục thầm trầm trành Thầy tuần tôn Tăng vì ba chương có hòm Mình oi cắp cả mọc mũi bia lơ của bàn tê Mà đài ở bọt 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 ông ai thầy tuần tôn Về lục Lục ca thoa mũi tiết Hai tha chắc ra na thoa Anh nắp trở lành tôn nè Bày bông ngon lẹ xa ra hốt Đào ta tôn niên ai dục trăm và mùi nằm Liệt đà bày đà Mình bọc bong tôn tì Nơi ta khám prăng prang Ai tôn châu xà la Riêng phía xa chiếc ăn và đặc chiếc đây Về lục
លោកកើតធម៌មួយទៀតហៅថាមុខតិកាធម៌កាលណាបកូនចូលវ័យសិក្សាពេញបរិបូរណ៍ហើយដល់អាយុគ្រប់គូព្រេងចូលមកដល់ពេលលោកមេត្តាបិតាក៏មិនបោះបង់កូនចោលទេលោកនៅខំប្រឹងប្រែងដូចជាថ្ងៃនេះជាដើមលោកខំប្រឹងចាត់ចែងដើម្បីឲ្យកូនមានអាពាហ៍ពិពាហ៍មង្គលដល់ល្អប្រពៃសម្រាប់មានណាស់កូនណាស់នេះជាភពកំណាងរបស់កូនហើយដែលមេត្តាបិតាលោកបានរៀបចំទុកដាក់កូនឲ្យបានទៅតាមគន្លងនៃប្រពៃណីដូនតាខ្មែរយើងលោកឲ្យមានខណ្ឌខ្លាកាយាសំពះហើយពិធីកាត់ខណ្ឌខ្លានេះហើយគឺកាត់ខណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅលោកលែងផុតខាងកូនហើយឲ្យកូនពិភាក្សាការងារអ្វីជាមួយនឹងស្វាមីរបស់កូនជាមួយនឹងភរិយារបស់កូនដូច្នេះមេត្តាបិតាក៏បានថ្នាក់ថ្នៃរៀបចំឲ្យកូនមានគូសកលទៅជាថ្ងៃនេះជាដើមនេះហើយមេឃ4របស់មេត្តាបិតាគឺព្រមវិហារធម៌តែ4មានមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខានេះឯងនេះហើយជាបលុបរបស់កូនការដែលកូននៅក្នុងផ្ទៃគឺកូនជ្រកនៅក្នុងផ្ទៃមេត្តាបិតាដូចជាកូនជ្រកនៅក្នុងឆាត់នេះជាដើមតែកូនបានឆាត់ជូនលោកអ្នកដែលមានគុណនេះនេះហើយព្រៀបបានតែកូនតបគុណជាបលុបអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅកូនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយកូនត្រូវតែថែទាំថែរក្សាជាមលុបរបស់មេត្តាបិតាឲ្យដូចតែមេត្តាបិតាចិញ្ចឹមកូនដូចនោះដែរកូនណាបាទអរគុណណាស់លោកគ្រូនេះហើយជាអត្តន័យនៃឆាប់តាមអត្តន័យរបស់មលុបដូនណាបាទអញ្ចឹងកូនបាត់ឆាប់ចឹងចុះបាត់ដាក់ទៅក្រោយវិញបាទអញ្ចឹងឃើញថាអត្តន័យនៃការតាំងឆាត់កូនស្គាល់ឲ្យហើយតាំងឆាត់នេះគឺគ្រាន់តែជាការតបគុណទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងការហើយយើងត្រូវការជាមលុបជូនមេត្តាបិតាយើងវិញពេលគាត់ចាស់ទៅនោះគឺយើងចិញ្ចឹមគាត់ថែរក្សាគាត់ឲ្យដូចការដែលគាត់ចិញ្ចឹមយើងកូនណាដែលកាន់ធម៌កតញ្ញូដឹងគុណមេត្តាបិតាកូននោះឯងទោះទៅនៅទីណាកន្លែងណាក៏តែងតែប្រកបយើងបិទរកានទុកសប្បាយរហូតទៅណាបាទអញ្ចឹងបាត់មលុបដងនឹងអត្ថន័យបែបហ្នឹងទៅបន្តអញ្ចឹងគឺទៅពិធីជុំពលានិងកាត់ខណ្ឌខ្លាអញ្ចឹងមុនឲ្យយើងកាត់ខណ្ឌខ្លាត្រូវជុំពលាជាមុនសិនហើយពលានេះមាន4ពលាស័ព្ទទី2ពលាតអក្សរទី3ពលាពេញវងទី4ពលាជួនឆាយអញ្ចឹងពលា4នេះតម្រូវកាត់ទៅតាមបណ្ដាស័ក្តិបាទពលា4ណាអញ្ចឹងគឺការគម្រប់មួយយកគម្រប់2ថ្ងៃការសម័យដើមយើងយកពលាស័ក្តិអក្សរចិត្តភ្លឺអញ្ចឹងយើងការតែមកយក2ថ្ងៃអាចយកពលានៅ7ថ្ងៃត្រង់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថាកូនគុណគូមកទៅពលាកូនបានពលាជាន់ឆាយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងចាត់ចែងពលាជាន់ឆាយចាប់ពីម៉ោង10កន្លះរហូតដល់ម៉ោង11កន្លះបាទជូនតកូនប្រុសកូនស្រីជាពលាសំពះផ្ទឹមអញ្ចឹងលោកមេបាលោកឯកភាពទេទៀតឯកភាពទេណាសាធុមានជ័យជ័យអងសួងមែនអងកម្មវិធីសំពះផ្ទឹមយកពលាកូនប្រុសកូនស្រីនៅពលាថ្ងៃស្អែកយកពលាជាន់ឆាយពិតជាមានជោគជ័យស្រីមង្គលទុកសប្បាយដល់កូនប្រុសកូនស្រីតាពីមែនអងបើមែនមានអ្វីជាបន្តបាទអញ្ចឹងគឺថាយើងបានពលាមួយហើយទៅណាសម្រាប់នៅពលាថ្ងៃស្អែកម៉ោង7ហើយកំណត់ចូលមហារោងជ័យម៉ោង8និយាយជើងការម៉ោង9កន្លះ30នាទីកាត់សក់បង្កក់សេរីបាទម៉ោង10កន្លះយកពលាសំពះផ្ទឹមបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យកំណាងជួយជ្រាបព័ត៌មានបាទហើយចាត់ចែងឲ្យទាន់ពេលវេលានៅវេលាថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងកិច្ចបន្តយើងបានពលាហើយយើងយកចូលដល់ពិធីកាត់ខណ្ឌស្លាអញ្ចឹងពិធីកាត់ខណ្ឌស្លានេះកាត់ទៅតាមបណ្ដាស័ក្តិនៃកូនប្រុសបាទកាលណាបើកូនប្រុសជួបខ្សែយវងរាជយវងគេហៅថាកាត់តាមបាទរាជស័ក្តិណាបាទបើកូនប្រុសជាតកូលឯកឧត្តមសន័យកាត់ទៅតាមឧត្តមស័ក្តិហើយបើកូនប្រុសជាអ្នករកស៊ីឬក៏មេឃុំចៅសង្កាត់ទៅកាត់ទៅតាមបរាណស័ក្តិបាទហើយបើ4នោះមានខកស័ក្តិតែឥឡូវគេได้ប្រើហើយបាទអញ្ចឹងនៅកណ្ដាប់ពេលនេះមេត្តាបិតាបាទបានឡើងតួនាទីទៅណាទៅជាលោកធំទៅណាជាមហាចក្ខីហើយ
và chẳng cái tha ngàyนี้លោកឡើងធំហើយចឹងកូនរបស់លោកក៏ឡើងធំដែរអញ្ចឹងនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទកាត់ទៅតាមឧត្តមស័ក្តិបាទឧត្តមស័ក្តិ21តម្លឹងកាត់ទៅតាមគុណលើកឪពុក12ស្លឹងទៅកាត់ទៅតាមគុណអ្នកម្ដាយ4តាប្រាក់ប្រារូបតាផ្លែឈើតាម16មុខຕົកជូនលោកឲ្យបាននៅរយៈថ្ងៃឯងអញ្ចឹងលោកឲ្យបានលោកឯកភាពទៅណាកាត់ទៅតាមឧត្តមស័ក្តិបាទអញ្ចឹងឃើញថានៅក្នុងគណៈពេលនេះពេលនេះកូនប្រុសកូនស្រីកាត់ទៅតាមបណ្ដាស័ក្តិសម្រាប់ថាយកឧត្តមស័ក្តិ21តម្លឹង12ស្លឹក4តាប្រាក់ប្រារូបតាផ្លែឈើតាម16មុខអញ្ចឹងទុកវេរៈនេះប្រកបទៅលើលោកគ្រូភេងអ្នកចម្រៀងដើម្បីឲ្យលោកច្រៀងកាត់ខណ្ឌស្លានិងបណ្ដាំខណ្ឌស្លាដើម្បីចូលកូនប្រុសកូនស្រីស្ដាប់អញ្ចឹងកូនប្រុសកូនស្រីចង់ស្ដាប់នៅអត្តន័យនៃលោកគ្រូភ្លេងលោកច្រៀងគាត់តែអត្តន័យមួយជាបទចម្រៀងមួយដូចខ្ញុំបាទនិយាយផ្ទាល់អញ្ចឹងប្រកបវេរៈនេះគឺលោកគ្រូភ្លេងចង់វែងចង់ខ្លីតែតែចិត្តទៅមកលោកទៅណាលោកឯបាប្របាក់អង្គុយហើយតែសូមរកជើញបាទអរគុណទៀតណាបាទអំបញ្ញលោកគ្រូបាចារ្យបានរៀបរាប់អំពីកូនចាប់ប្តីសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃពីអា9ខែដល់ថ្មីឪពុកម្ដាយមានផលលំបាកយ៉ាងណាកូនទាំងពីរត្រូវតែត្រង់ស្ដាប់ប៉ុណ្ណាបើណាបើកូនឯងមិនស្ដាប់ទេមិនដឹងអ្នកម្ដាយឪពុកនោះពីមុនមកប្របាក់ប្រហែលណាទេកូនណាបាទត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យគិតបានចឹងកុំឲ្យយូរពេកដល់បានសូមលោកគ្រូភ្លេងប្រគំជូនទៅទៀតណាហើយប្រលឹកមកអបតាព្រៀបអោតូណាចូលចង់